belai belai hambai norok media takong songno suno jororiman bagai sung YTF Youth Tripura Federation sini bobagrani sengkrap sung sini je Tripura hastigo je 8টা district tomani o 8টা district o rugai sung sini YTF rok je salsani conference khlai tomani joto jagano paikha tini sini khwai paithak tini sinmo khwayo je sini luku kuthumung norok monong social media ti busing ti nukhana je Tripura hastigo regional party this is the first time khwai town hall sini regional party ni ngai sini bobagrani YTF Youth Tripura Federation je one day conference khamani nong nu khana bo busuk great success singa mane sung khana ka je sinmo je movement is really nugai Tripura hastini plus sini khwai hastini je kubuni bosong tonai rokbo ba kubuni party ni tonai borokbo masaka yes ba bobagrani party le phunugoi likha abo hake sin thani khobor sobaika so sini mo YTF ni thiri one day conference ni sini moto mono je YTF bobagrani Youth Tripura Federation chini hati do phone bagai je chini naharmung geta Tripuraland je chini Tripura se accord aboni bagai kun dino nogo nilarka asugoi rizai bisingu thu tongla jotokhon ponto chini Tripura se accord implementing asa chini Tripura hastibo geta Tripuraland khairi masak ponto seng YTF Youth Tripura Federation bobagrani sengkra rok siring ga nogo asugoi tungya abonu rugoi no tini o one day ni conference approx busuro borok approx tini except how many 10,000 ninglia 8,000 something kha norok nijina nukha norok bondong ni median bising di coverage thakena so sinmo je ang wansu ko je sini 8টা district ni bisingo je tongmani khwai is not khwai is the best ni ang wansu ko je mochin mo khwai ni YTF ni je district program mono joton sai great success ngai ni ang wansu ko bai nung to saka te ka ko nung to saka je কোনো দিন bo regional party ro aba hakian khwai town no khlaya ko nei gabono rok sawoi noni khaw wan sum bobono ti nor tini ro khakia naidi regional party nok to saimia sa saimia Tripura motha songjamani 2021 songsago amone age ba kobang ma regional party tongo kintu ang this is the first time ang asai phai je khasimani angle mo haike je khwai town ni hoite rally khai kaisa town hall kotuma mo town hall ni e jaga je sitting capacity ngai 2000 tongo o 2000 seat capacity singri malia phatrosin borok amo haino te 3000 4000 borok gorogoi ma tongo so ang wansu ko je mo hai je one day conference ni YTF ni mo hai great success ang when this is the first time sini khwai district ong ya khuna ne wansu ko ang saimano je sini khwai district sara Tripura ni bisingo bobagrani logi thani joton sai sekango tongo haisi